Siku ro sungula ra swikambelo swa ka Matric ri fambe kahle tiko hinkwaro. Khoto ya nhlawulo yi bakanye xikombelo xa DA xa ku xupula Ramaphosa na vandla ra ANC. Baka hina lawa i mahungu ya Xitsonga eka SABC. Mina vito ni Matimu Khosa riperile. Holobye wa Dyondzo Siviwe Gwahube uri ku nga vi na ku chava mayelana swiviko swa maxelo yo biha lawa ya vumbiweke mayelana ni ku kavanyeta swikambelo swa ka ntanga 10 leswi sunguleke namuntlha. Holobye uri ndzawulo yi tshame yi lulamile. Gwahube na holobye wa dyondzo wa Gauteng Matume Shirwane ava endzele xikolo xa le Soshanguve ku ya vona hi laha swikambelo swi sungulaka ha kona. Holobye u tlhela tshembisa seketelo eka machudeni na vadyondzisi. Va endzele xin'wana xa xikolo lexi tirhaka kahle ka xikolo xa malokixi ya le Gauteng ku tlhela ku komba leswaku va lulamerile ke ku tsala swikambelo. Vadyondzi va tlhela va tsundzuxa leswaku va nga kopeli naswona a va titshembi no tirha hi matimba. To see some of you in January for the top achievers. Thank you very much. Swikolo swi lulamisiwile leswaku maxelo lama nga riki kahle ya nga kavanyeti swikambelo. Obviously, if things escalate, we may have to, for instance, look at moving certain centers, but we would be loath to do that because, as I indicated yesterday, a lot of planning goes towards which exam centers are used for when, where is the nearest storage center, how long does it take for transportation of the papers from the storage center to the exam venue, and so we would only make that decision only really under extreme circumstances. Vadyondzi va ka ntanga 10 lava nga ku tsaleni ka swikambelo tiko hinkwaro i 80,000. Kwalomu ka 180,000 i vadyondzi va le Gauteng, 257 i va xikolo xa le henhla xa Soshanguve East. Un'wana wa vadyondzi lava paselaka ehenhla, Hlayisani Sikhoza u ri u na ntshembo wo u ta pasa hi tinyeleti, kasi vadyondzikulobye na vona va tshemba tano. Our teachers, they always been there for us. Every time we always doing the extra lessons. In between sessions have helped, cross-nighting, SIP sessions. Yes, I think I've prepared enough. I'm scared right now. I mean, this is the last time I will be writing. So yeah, I'm very scared. Lembe ri nga hela xikolo xa Soshanguve East xi pasise vadyondzi va 87%. Vari va tiyimisele ku tirha ku tlula n'wanxemu tanihileswi va nga engetela nseketelo eka vadyondzi. We saw that our learners have challenges, especially in the communities that they find themselves in. Some of them are neighbors of pubs, or there will be some parties, so we've arranged camps for them. So we are starting from the 25th and 26th, whereby we'll be preparing maths paper 1 and maths literacy paper 1 and other subjects that learners will be writing the next week. Actually, I told him that he has to improve. We have no choice. Everybody else improves, we must improve. There's no reason why we can't improve. But we've put different strategies this year to ensure that we get the best out of our learners. Holobye wa dyondzo ni holobye wa dyondzo eGauteng va kombele vadyondzi leswaku va landzela milawu ya swikambelo. Vatswari na vona va kombele ku hoxa xandla hi ku seketela vadyondzi va ka ntanga 10 loko va gimeta rendzo ra vona ra tidyondzo ta le hansi. Kasi Limpopo swikambelo swa ka Matric swi sungule kahle exikolweni xa Nkuve Secondary ehandle ka Mokopane. Ku tlula 30 wa vadyondzi va xikolo lexiya a va ri eka camp ya ku lulamisela swikambelo ku tlula mavhiki mambirhi lama nga hundza. Vadyondzi va kombise leswaku va lulamile ku sungula na swikambelo. Xikolo xa sekondari xa Nkuve hi xin'wana xa swikolo leswi tirhaka kahle eBakenberg eMokopane. Lembe leri nga hundza xikolo lexi koti ku kuma 85 wa tiphesente to pasa eka swikambelo swa ku hela ka lembe. Tanihi xiphemu xo lulamisela swikambelo xa n'wan'waka, vadyondzi va hlengeletana eka xikolo lexi. Veri lembe leri va lava ku fikelela 100 ra tiphesente. I feel very excited to start with our grade 12 National Senior Certificate examination because it's been a long since we have waiting for this and we are now ready to start writing our exams. As the learners, we have the greatest educators team who have prepared us thoroughly for this examination. Throughout the whole year, we've been having some trials and tribulations, but all of them have prepared us for this time that we are currently at. Banza ula dyondzo va vula leswaku kempe yi ta fika emakumu loko vadyondzi va tsala phepha ro hetelela. We are ready and all the schools have embarked on camping.
So I think we're better than any other year this year. vatswari veri va seketela vadyondzi Re ba fa maele gore ba bale botse gore kore ba be le maikemišetšo ba tsebe gore this is a last push. Thego ya rena e bile e ntšhi kudu e be re bolela le bona re ba fa maele gore batho ba modimo thuto ke lesedi he le ka tšea thuto la e bea pele ntho nngwe le nngwe e tlo le lokela. va ndzawulo ya dyondzo veri a ku vanga no kavanyetiwa eka ku sungula ka swikambelo. Ndzawulo ya dyondzo eka xifundzankulu va langutele 80 wa tiphesente to pasa lembe leri nga hundza va fikelele 79 wa tiphesente. Xikombelo xa DA xa leswaku President Cyril Ramaphosa u tirhise matimba yakwe hi vusopfa hi ku vulavula na rixaka hi siku ra 26 ra Mudyaxihi xi bakanyiwe hi khoto ya vumbiwa. Ramaphosa u vulavule na rixaka eka xiyimo xakwe tanihi president wa tiko masikunyana ku ya eka nhlawulo wa mani na mani. Bandla ra DA a va ya ekhoto ya nhlawulo va lahehla leswaku Ramaphosa na bandla rakwe va fanele ku xupuriwa. DA va ni mavonelo ya leswaku matikhomelo ya Ramaphosa ya tlula nawu wa matikhomelo ya nhlawulo. Bandla a ri lava leswaku khoto ya nhlawulo va ri hisa Ramaphosa mali ya ntsengo wa 200,000 wa tirandi na leswaku bandla ra ANC ri hunguteriwa tivhoti ta nhlawulo wa 2024 hi phesente yin'we. Kambe eka xiboho xa vona khoto ya vumbiwa va ri matikhomelo ya Ramaphosa a ya tlulangi nawu wa matikhomelo ya muyimela ku langwa. Xiyenge xa kulwa na vukungundwani Special Investigating Unit kumbe SIU va kume mpfumelelo wa ku endla vulavisisi mayelana na swihehlo swa manyala na vukungundwani eka ntwanano wa xinakulori xa bindzu exikarhi ka nhlangano wa vuhaxi SABC na khampani ya Gupta ya TNA eka vuhaxi bya nongonoko TNA Breakfast Briefings. President Cyril Ramaphosa u pasise vulavisisi lebyi hi Ravuntlhanu ra vhiki leri nga hundza. Proclamation 206 authorizes the SIU to investigate serious maladministration in connection with the affairs of the SABC in respect of the TNA briefings hosted and broadcasted by the SABC, as well as serious maladministration in connection with the affairs of Eskom, Transnet, Petro SA, South African Airways, and the Department of Human Settlement. The state institution in the department allegedly funded some of the TNA breakfast show. The investigation will focus on whether the agreement between the SABC and TNA was concluded in a manner that is not fair, competitive, transparent, equitable, or cost-effective, or in violation of applicable legislation, guidelines, or instruction note from the National Treasury and related authorities. Ntengo wa ku dlawa ka meyiwa wu kavanyetiwile namuntlha. Xiphiqo hi ku vabya ka gqwetha ra muhehliwa Thulani Mngomezulu. Fokisi Bongani Ginida a nyika vumbhoni. Namuntlha 5 wa vavanuna a va le ka khoto wa ntengo wa ku dlawa ka mutlangi wa Bafana Bafana Senzo Meyiwa. I'll be honest with the court, my lord. Mr. Mngomezulu is sick. We've all witnessed that from the morning. We've even arranged a heater, my lord, because he was shivering at some stage before we adjourned. We arranged something, but he said he's gonna try to resist, my lord. But we can say do what? To resist. He's gonna try to continue, my lord, though he is not feeling well. But we all could see that he's not feeling well. He was even shivering, my lord. Speak. There's a heater underneath his. A heater? Yes. Oh. Let us on as we speak. You know, any other judge would insist on a letter from a doctor to say you are indisposed because of this and that and that and that. I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'll abide by your client's observation that you are not fit to handle the case today. He says that, and you are saying you are fit. Nothing wrong with you. Ms. Mshololo, I know where Tata's in. Among says there's a heater there. I've got 6 versions. Okay, tomorrow then at 10.
Court ya Magistrate ya Vredenburg West Coast va herisa nandzu ehenhleni ka un'wana wa vahehliwa eka ku nyamalala ka xinhwanyatana Joslin Smith. Ntengo wu tlhele wu hundziseriwa ekhotonkulu ya Western Cape eCape Town. Hi nkarhi wa ntengo mfumo wu herise milandzu ehenhla ka muhehliwa wa vumune Laurentia Lombard. Vahehliwa lava katsaka mana wa Joslin Smith na murhandziwa wa yena Jacqueline Apollis va ha ri exitokisini. Va langutane na milandzu ya ku tlhakisa hi xikongomelo xo lava ku endla mali. There is a reason for the Lorenzo Tangasa, and I feel good because why the case is getting now is a point where I must go to. But like I said, there is a reason for Loretta of Lorenzo, what his name is why she is off now on the moment. Bandyangu wa Joslin va ha ri na ntshembo leswaku u ta kumeka a hanya. After 8 months, this morning I get hope because after 8 months, I feel there is hope because they are still looking for Joslin. So there is hope for us and for Joslin. Ku tengiwa ka nandzu ku hundziseriwa ka Sunguti lembe leri taku laha Lombard a languteriwaka ku va mbhoni ya mfumo. Umkhonto wesizwe party vari ku miyela ka mabandla man'wana mayelana na vukungundwana ka ndzawulo ya timali swa vavilerisa. Xirho xa bandla Des van Rooyen a rhangele ntlawa lava a va ya exitichini xa maphorisa xa Brooklyn ePitori ku ya mangala nandzu wa vukungundwana ka ndzawulo. Leswi fambelana na kontraka ya Integrated Financial Management System IFMS ntlhanu wa malembe lama nga hundza. Kontraka yi nyikiwe khampani ya Oracle leyi a yi tshembise ku lulamisa xiyimo xa timali ka timasipala hi ku ya hi bandla ra MK. System leyi a yi tirhisiwanga leswi nga siya mfumo wu tlange hi mali ya xibalo. Bandla ri lava leswaku lava khumbekaka va khomiwa no xupuriwa. So much money has been paid out of the fiscus without any value to be demonstrated. The system is not there, the license is not there. But it's also what is also extremely concerning for us is the fact that, South Africa, we have people, more especially in the so-called DA-led coalition, who goes around and shout about corruption in government departments. I mean, this is not a new thing. Why it took us SMK party to reveal this particular shenanigans? It's not a new thing. Why they've been quiet about this matter? So much money is involved in this process, and we don't hear anything from those elements of the DA-led coalition against this particular corruption. We don't hear anything from Solidarity. We don't hear anything from AfriForum. It's just because it's national treasure. Maphorisa ya Mozambique ya lwe ni vakombisa ku vilela edorobeni nkulu ra Maputo. Va balesele tikhasi to humesa mihloti hi nkarhi lowu vaakatiko vo tala a va kombisa ku vilela. Mbuyelo byo sungula byi kombisa leswaku Frelimo yi ta hlula. Xiyimo lexi vilerisaka entsindza wa tiko ra Mozambique Maputo va kombisa ku vilela va hlondzeke swinene endzhaku ku tivisiwa ka ku dlayiwa ka Dr. Elvino Diaz, Venancio Mondlane na xirho xin'wana xa vandla Paulo Kwambe. President Philip Nyusi loyi nkarhi wa yena wo rhangela hofisi wu fikaka emakumu u vule leswi hi nkarhi wa rihlawulo. We are asking all citizens not to create disorder and not agitate others as well, so that everything happens peacefully. Mondlane u hlohlotela vaaki ku kombisa ku vilela tiko hinkwaro. Vamos continuar a mobilizar a nossa população. We will continue to mobilize our population for them not to accept the results. How will they not accept? There are various constitutional ways of fighting, stopping the economy and protests. These are legal means. There is nothing illegal in it. There is nothing brutal. There are various constitutional ways to keep pressure, and we will make sure of all these ways. Que nos permite manter ainda a pressão. E vamos fazer uso de todas essas formas. Tani leswi vaakatiko va tiko ra Mozambique va yimeleke mbuyelo wa ximfumo kusuka eka huvo ya vumbiwa bya tiko. Mutshamaxitulu wa khomixini ya nhlangano wa matiko ya Afrika Moussa Faki Mohammed wo kombele ku ri ku va na kurhula eka mavandla tipolitiki na vaseketeri.
Eskom va ri pfhumba ra ku nghenisiwa ka swibokisana swintshwa swa xava gezi ra karhi ku famba kahle. Hambi switetano va ha ri swifundzankulu swa Gauteng, Limpopo na KwaZulu-Natal swa nonoka. Vaxavi va gezi va nyikiwe ku fikela Ravuntlhanu vhiki leri ku cinca swibokisana swa gezi. Eskom va kombele vaaki ku cinca swibokisana swa vona. Eskom va vula leswaku loko ku fika siku ra 24 n'hweti leyi taka timitara ta swibokisana swa gezi swi nge amukeli tinambara kambe handle ka loko ku pfuxeletiwe ku ya eka key revision number 2 khampani yo phakela gezi yi vula leswaku nge hingeteriwi nkarhi loko siku leri nga vekiwa ri hundza ku pfuxeleta hi vuntshwa swi khumbe 6.9 wa tikhasimende ta Eskom veri se va endle 97 wa swibokisani leswi nga ta vevukisela tikhasimende. Once Eskom has prepared those meters on their side, then the meters will be ready for customers to can upgrade that meter or update that meter themselves. So hence we've opted for a do-it-yourself process because it is a very easy process. Eskom beri kwalomu ka hafu ya 300,000 ya swibokisani swi endliwile leswi nga sala swi ta hetisiwa ku nga se hela vhiki leri. Khampani vula leswaku leswi swi ta pfuna eka mintlhontlho leyi nga kona. Veri lava hlanganaka na swiphiqo va nga ha fonela Eskom nkarhi wihi kumbe wihi. We are just reminding those customers in those provinces to please go to their legal vendors, and I'm emphasizing the legal vendors because we know that we have customers either buying from ghost vendors or unauthorized vendors. Those customers, they need to go tokens from authorized vendors so that they can get these 2-digit numbers. Eskom beri ikhale va ri ku tsundzuxini ka vaaki mayelana na nkarhi lowu nga vekiwa. Khampani hlohlotela lava nga se pfuxeletaka ku endla tano hi xihatla leswaku va nga tikumi va ri exinyamini. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko misava. Nxavo wa dolara i 17 rand 60 cents, pondo i 22 rand 88 cents, euro i 19 rand 7 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 31 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $2,732 hi awunsi, platinum i $1,010 hi awunsi, nxavo wa oyili yimbisi i $73.89 hi mphongolo. Kasi hi fikisa sweswo emakumu ka mahungu ya namuntlha, man'wani ya ta va kona hi Ravunharhu. Tsietsi balo yi ta landzela na maxelo endzhaku ka mavhengele. Riperile. Riperile leswaku xiyimo xa maxelo xi khomile yini eka madyambu ya namuntlha. Ku langutile mpfula ni moya eka tindhawu to hambanahambana ta tiko. Hi languta xifundzeninkulu xa Northwest u nga ha languta mpfula leyi nga lavaka kona hi 60 wa ti-chances, kasi loko languta exifundzeninkulu xa Gauteng hi ya exifundzeninkulu xa Mpumalanga, KwaZulu-Natal hi relela hi ya exifundzeninkulu xa Eastern kona nakona ku ha langutile mpfula na ti-chances ta kona ti nga kwalomu ka 80 wa ti-percent. Kasi eka siku ra mundzuku kona mpfula ya ha langutile ku yisa emahlweni eka tindhawu to hambanahambana ta tiko. Kasi loko hi languta swilemukiso leswi nga kona eka madyambu ya namuntlha ku langutile mpfula ya tilo ngopfungopfu loko hi languta exifundzeninkulu xa Free State, kasi loko ku ya eDurban eKwaZulu-Natal hi etla hi ya exifundzeninkulu xa Eastern kona nakona ku ha langutile mpfula ya matimba. Kasi loko hi languta ka siku ra mundzuku kona nakona ha lemukisiwa leswaku hi nga ti langutela eka timpfula ta matimba eka siku ra mundzuku. Kasi hi languta maxelo ya swifundzankulu kona eka siku ra mundzuku hi ranga xifundzhankulu xa Gauteng ku ta va ku ri ni timpfula eka tindhawu to hambanahambana kambe ku ta va karhi ku horile loko ku languta ePitori. Kasi loko hi languta eJoni yona yi ta va ri kwalomu ka 22 wa degrees. Xifundzhankulu xa Limpopo kona nakona ku ta va karhi ni timpfula kambe ku ta va karhi ku hisa loko languta ndhawu ta ku fana na Giyani na loko ndhawu ta ku fana na Phalaborwa Tzaneen yi ta va ri ka 29. Hi languta xifundzhankulu xa Mpumalanga nakona u nga ha langutela maxelo ma kahle swinene ngopfungopfu loko hi languta ndhawu to fana na Skukuza ku ta va karhi ku hisa nyana maxixini yi ta va ri ka 22. Hi languta xifundzhankulu xa le KwaZulu-Natal ku ta va ku ri ni maxelo mo hola swinene kambe ka ta va karhi ku nghenelela timpfula eka tindhawu to hambanahambana. Kasi loko hi languta eka xifundzhankulu xa le
Eastern kona nakona u nga langutela maxelo ma kahle nakona ku ta va karhi ku nghena mpfula East London i ta va ri ka 19 kanti loko languta Komani yona i ta va yi horile hi 16 wa degrees languta xifundzhankulu xa Western Cape wona nakona u nga langutela maxelo mo hola swinene loko languta Belfast ku ta va karhi ku horile kasi Frederick yona i ta va karhi i hisa hi kwalomu ka 31 wa degrees languta xifundzhankulu xa North kona nakona ku langutela maxelo mo hola eka ndhawu to hambanahambana Springbok i ta va ri ka 26 hi languta xifundzhankulu xa Free State nakona u nga langutela maxelo ma kahle swinene kambe ka ta va karhi ku nghenela timpfula eka tindhawu to hambana ta tiko kasi loko hi languta eka xifundzhankulu lexi landzaka kona hi languta xifundzhankulu xa Northwest nakona ku ta va ku ri ku hisa swinene kambe ku ta va karhi ku nghenela mpfula eka ndhawu to hambana loko languta Mahikeng ku ta va karhi ku hisa hi 33 kasi loko languta Toscan yi ta va ka 33 loko languta Vryburg yona i ta va ri ka 30 lawa ku ri maxelo ya mkhomelo wona ka madyama namuntlha ra perile